joining me now is the chair of Te Matatini. It is, of course, Selwyn Parata. E karai te papa tēnā koe. Tēnā koe, Julian. Thank you so much for having us, for allowing us to be a part of this event. And what a wonderful space to be in. Te mutunga mai o te ātāhua, ngā whakahaere, ngā takatū, ka rongo I te tai ao o tēnei whenua, ko whakae te maunga kia tae mai te motu ki konei. We're here. We're here. We're ready? Are we ready? We're ready to go? Kua reri no atu. Ready no atu. Hoi anō. Kei ngā kapa te mahi kaita a pōpō a te rāra atu I te rāhoroi. Tēnā koe. Can I just ask, and I know you'll be looking forward to a lot of things, but what are you looking forward to most seeing at Te Matatini o te Kāhui Maunga 2025? Ko tāku e whaia nei ke kite I te āhua ake o tēnā kapa, tōna reo, ona Māori, ona āhuatanga katoa, ona herenga ki te Kāhui Maunga. Pēhe o te wahanga ki ngā, mohi o tunu e harai te mahi māma. Te haka tui tēnei momohui, ki ngā rohe ngā o te motu. Engari ko mahi tahi koutou me te komiti o konei, o Taranaki, ngā whakahaere e rā me katoa. Hena kōrero te mai, te ahuaranga o ngā mahi, I roto I te mahi tahi kua kōkiri te I roto I ngā tautata ake. He pai te mahi tahi ki tēnei rōpu. Mehe mea e tahi āhuatanga kāre I tino eke, ngā wari nui te noho, te kārawarawa, te rapa, he huarahi e taia. Kāre ki mai, kāre taia te pēne, kāre taia te pērā, engari, ko te hine ngaro, ko te wairua, kai te rapa, e huarahi, kia taia te rongoa, he makenu, mehe makenu, engari e ruarua ngā makenu, hoi anō, te mahi tahi a ngā iwi o konei, taia te hoki ki te hunga takatū, mo tēnei o ngā hui nui whakaharahara, o Aotearoa, o te ao. I tūtuhui a motu I te rātou, ki turanga waiwai. Ai. Hea ngā rereketanga, me nā rani he rereketanga ka kitea, I tēnei o ngā matatini, tērai o ngā matatini whakahaere te I roto ngā tau e rua, I pahure ake, ara I te matatini tū ki tāmaki. Te rereke o tāmaki, me konei, I roto I te mātotoru o te tangata o te taone nui. Nā, ka hara mai ki roto o Taranaki, ki roto o Ngāmotu, ka rongo I te hā o te whenua, ka rongo I te hā o te tai ao, ka rongo I te hā o ngā tāngata no konei. Me marama taku pātai tēnei pātai kia koe. Last year, a volatile year politically. I have no doubt that we will see some challenging statements made to our political leaders. Through kapahaka, mai hea mai tēnei hui, hei whakapuaki e rā whakaaro. But how important is it ki o whakaaro? How important is it to also celebrate the things that make us, to celebrate our culture and identity, as well as make those provoking, challenging thoughts expressed clearly? Tēnā me te kapahaka, he hauora. He hauora a tinana, he hauora a wairua, he hauora a whānau. Ko ngā whānau katoa ka hau ki roto I ngā mahi o te kapahaka. Hei te mea, he haka, he piu poi e rā huatanga. Engari, ko te whakatinana I aua āhuatanga. Koenei te ātāmira o te Ao Māori te whakaputa I ona whakaaro. Ona whakaaro mo te kāwanatanga, ona whakaaro mo ngā kaupapa keirunga I ngā ngutu o te Ao Māori. En kei te mōhio koe he nui ngā kaupapa keirunga I te ia o te wā, I tēnei wā. Nā reira, ka puta e nā kaupapa, māroto I te āhuatanga o tēnā whare karioi, o tēnā whare karioi. E tahi, haere hāngai, e tahi, mā hauera pātu haia te hohorutanga o ngā kōrero. Hoi anō kei ngā kaiwhakawā te mōmonatanga o te rāmai. A taiwa ke pāte po ngā kaiwhakawā, moiho koe kei konei te kaiwhakawā watu a taiwa. Engari te taha ki te hunga, ki ngā memo tōrangapu, ko te haramai ngā kai arahi tōrangapu, ki konei, ki te whakarogo, ki te iwi Māori, me ona whakaaro, me ana kōrero e pāna ki te ao Māori e huri a mio nei. Te tikanga kei te haramai. Kapai. Te tikanga kei te haramai. Hoi anō, kāre tere iau te haere te wepu I ngā whero kia tae mai ki kone. Mōhio tonu au,
ko ngā mea e tikana kia tae mai ki kone, ka tae mai ki kone. He harawa tāu ki ngā kaiwhakawa, mo he tonu, 55 ngā kapa. Ai. Ne he tini, whārā, me te rā mutu ngā rā, ko te matangi rau ka whakatere hia te rā horoi. He harawa tāu ki ngā kai whiriwhiri, mahi nui kei te aroaro e pukai ake ana e tā. Well, me pēne te kōrero. E kotahi te wāhanga ki ia kai whakawā, ki ia kai whakawā. Tāna mahi he titiro, wānanga i roto i tōne hine ngaro, pēhe te kaha o tēnā kaupapa ki aia. Hei reira, ka mahi e te māka. Ko te mea ke, e tahi taima ka eke, e tahi taima kare eke. Hoi anō, ko tāku kia rātau, mahi e te mahi ke kitea koe. Tēnā koe. Tēnā koe, tā tēnā koe. Mou, i whai wai ki a mātou, mou anō hoki tuku i a mātou. Kia mahi a mātou mai. Thank you so much for having us. Sure. Wish you all the best. Ngā mihi nui. Tēnā koe, Julian.